Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tay kunada nga ruden, kanayon nga adda iti udi ti babawi. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Grace dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya mo tanday ta asuot mo, Grace. Nagbasit ka lang nga ruden, agsuot ka pay laang itibbitin a pantalon. Karkaro a bumasit ka akitaan. Day tamat ti paglaingan nyo, mama. Ti manguyaw kanya. Awan na saya at amakita yu kanya. Ibagbagak laang matipagsaya atam. Apay akanayon nakakaw nga tunggal adda dilawakan ka. Di ka katagyaman ta adak pay amangkit kita iti pagsaya atam. Saan ko apagsayaatan ti bagbagayo, mama? No di kat pakauyawak. Ikumkumparadak akanayon kini Manang Irene. Gaputa na pintas, natayag ken na po daw, isunti kay kayat yo. Anya kay kayat nga ibagbagam. Sika ti buridak, iso sika ti kay kayat ko. Jak marit na dayta nga ibagbagayo, mama. Awan lakad, dilawandak akanayon. Ay, saan kamot ka ta dilawan, no awan madingar aramidam. Uray pa nagsuot ko nga rod itibitin a pantalon, mading aramid. Madiya kitaan. Isong rod nga ibagbagak, ta concern na ka. Masapol jay bagay mo mat ati isuot mo tapno na pintas akitaan. Apay anapudot man ng tiulom asimbang tek. Masurunak na rod kin di mama. No kasta arumor kami, awan lakad, dilawan na akanayon ti suot ko. Amamumon ni mama. Kasla fashionista. Isursuro na kalangat siguro. Taalangan mo't nga iso abakbaket, tinapimpintas ti pormana. Ngam iti si kang anak na. Ti ko namket di, at dalaok na apanaguyaw. Apay ko mga uyaw na ka nga anak na. Una, tagbababawi anang yanak kanyak. Ni Manang Irene laang ti kayat na. Ngamin, iso ti malaken kwa na. Ay na, si kalaang ti agpampanunot iti kasta. Panagkita ka ni mama, saan matakasta? Naarti laang ni mama. Ngam saan mat siguro nga agbababawi anang yanakan ka. Apay nakasukat ka, mama. Sa dino ti papanam. At daatendaran mi akasan. Kadwam ni tita ganda. Ha? Tita ganda ko nam? Ni tita Irene. Asino tinangisurukan ka akasta ti awag mo kini tita mga Irene? Siyak lang, mama. Nagpintas namin ni tita Irene. Kat siya, sa anak ka di napintas? Napintas kamit, mama. Ngam napimpintas lata ni tita ganda. Kasta ka di? Saan ka masaksaktan, mama? Sige, panawan kan. Dumagasak pa'y ngamin itibalay ni titang ganda ako nang. Siyak laangan tur urayan daki ni mama. Agbasa ka iti libro, ha? Grace, anya ka matan. Kasaran ti papanan tayo. Ngam kastakit din ti suot mo. Apay manan Manang Irene, anya ti madi iti suot ko. Unay ka matan. Diyay kumamat naragsak amaris ti insuot mo, Saan kat aday takapadpadam at timayang tang tingisit na. Uyawan nakadimanan Manang Irene. Sa anak nga ruden asumurot, da kayo latakin ni maman timapan. Hep, hep, hep. Saan ka pumanaw? Adto'y ti isuot mo. Ingkatangan ka iti pagbadom, tamok asaan mo manin nga mo ti agpili iti isuot mo. Ay, imbaglakit din tanapanunot yung ingkatangan ni Grace iti bado na, mama. Ala, sumrakan iti kwarto. Sukatam ti kawas mo. Saanan? Naawanan ti ganas ko. Da kayo latan timapan. Nasair ka kadimanan? Pasensya ka no kasya ti panagsasaw ka. Di ka matlang aminan makasurong agbado iti husto.
Alakit din, ingkag sukaten. Saan ang mabalin adi ka sumuro? Agda maglakit din ni Jane no apay asaan ka adim maray iti kasarna. Kayat mo ka di agumuraken ka ti kasinsinta? Alawanan! Ikaskas to'y daklatan, gaputan alaada! Ay na, ading ko, asino tinangibagakan ka, analaad ka? Awan mo't imbagbagak Alahos ton dahita. Mapan kan agsukat, Grace, iti kasta. Saan tayo ang maladaw? Ne, apay manan nga adda ka dito yung kwartong agsangsangit. Kunak man, no imatinder kayo iti kasarti kasinsinyo. Wan, karap-gap po kijay. Ngamim mo na ako na nagawin. Apay mat? Kasano, sa anak mo't lang ang mapanpansin ijay. Dalang mo't mamakan manang ay rin ti panpansinan da. Ama nga, no agpapaigit ka man ngaminan ijay. No saan da ka apampansinan? Di sikat imang pansin kadakwada. Imposible matas anda ka apansinan. No pansinam ida. Apay ngamin nakastoyak, Roman. Apay analada. Anya nalaad nga ibagbagam mat. Kinayat ka ayamat no nalaad ka. Basit, kanapugot ka. Anong saan ka analaad? Apay ngamin asa anak mat ngay malakin ni mama anak po daw kung natayag. No. Ta-questionam ka dito imparabor kan kati apo. Ay na, bakit? Saan anasaya at ikasta kababalin mo? Agyaman ka pa'y kiddi tana itao ka. Naitao ak nagpaiso, ngam kastuyak man. Ala, gusto daytan. Rumwar ka kit din, tana kasaganan titaraon. Apay-api manaw kay di kasaran idi kalman. Di ka pa'y nagpakada. Aramid ka di day tati addaan nakam. Anya pa'y laang ti aramida kijay. Kat awan mo't mang panpansin kanya. Di ko namkit di, agpa-importante ka launay. Imbes ang makisao kamot ka nagiti kakabagyan. Saan, tada ka nga agpapaigid akas kalakapimpiman nga awan mo't mga apakan ka? Wan! Gaputa mabayina! Saan nakakas lakada kayo kinimanang Irene iti kinapintas? Dahil talatan ti kanayon nga ibagbagaan ba? Asino nga minti mang ibagbaga analaad ka? Dagijay tupay da duma akakabagyan analaad kat feeling na pintas na. Si kakit din asaan mo't analaad ti mang ibagbaga analaad ka? Uray tupay da kayo, kat day tati kanayon nyo nga iparik na kanyak. Awan ibagbaga mi analaad ka. Isursuro da ka lang iti pagsayatan. Ngam sabali ngamin ti pangiturturungam. Kasano ka lang gano kasta ka? Wanan! Siyak akanayon ti kamanin! Siyak ti awan amuna! Ay, Grace. Jak amon no kasano nga ipakaawat kan katikayat ko ang pasag. Nutong palam amin nga isursurok, nagsayaat kat kuman. Ngam no saan mo, tasaan mo akay at ti masuruan, ay addakan ka na ita. Hello? Ubay ka ko matitibanay. Saan nakamakaangas? Itaray na ki Diyos. Kital. Nairan na ang awit. Ikatulong. Mabiit lang nga rod, mama. Urayan dak kita. Tarasam ko mga anak ko. Wan, mama. Umaya kon. Sige, bye. Manong sani, darasam. Paandara mong tilugan. Mapantay ti balay da, mama. Uwan, ma'am. Anya kami tinapasama kaya? Saan ka no ang makaangas ni mama? Awan ka din ti kaduan ni Mama Mijay? Nagawid ka no ti katulong. Ay, dahil tatirigat na, ma'am. Ala, darasam pa'y dagpataray, manong. Uwan, ma'am. Inton makadanon tayo di balay. Sumrag ta adagos, tas ikatimang bagkat kini mama. Uwan, ma'am. Diyos ko, ispanin niyo po man ni mama iti pagkan. Saan niyo abaybayan ni mama? Diyos ko. Ayun kayam. Apay asyak tinawagan ni mama. Apay asaan na ni Manang Irene. Amungatan ni Manang Irene tinapasama kin ni mama. Tinasayaan. Awagak ni Manang Irene. Manang Irene! Oh, abay ngayon mawag ka, Grace. Ni mama, adda dito ospital. Anya? Abay, anya tinapasama?
Imawag kanya. Saan ka no makaangas? Sa dinong ospital ti ayan nyo. Taumayak itamat laan. Sige manang, dumngag ka ta ibaga. Aging gaita. Awan pa'y puot ni mama, manang. Diyos ko. At dagayam sakit ni mama iti puso. Ngam apay ngayon limod na. Wan nga rod manang. Makunkonsensya. Tanag sinungbat kami laang itinabiit. At damat gayam sakit na saan nang ibagbaga. Agkararat talaan. Asapay na kumatamalasatan ni mama dahito. Oh, apa pinanawam ni mama iti ospital? At ni manang Irene, agsinublat kami nga agbantay. Saan ka di pa'y anak kapuot ni mama? Saan pa'y nga ron? Ay, apay mo't nga ta. Ngayon limod na nga dagayam sakit na. Diyak nga rod mo. Kati pagsidaw. Apay asyak tinawagan na. Idintuan ni manang Irene ti kay kayat na nga anak. Si kala ang timang ibagbaga iti dayta. Amangan no atap mulaeng. Ngam ti kinagpayso na, si kati kay kayat ni mama. Dayta mat ti bagbaga na kanya. Siyak kano ti kay kayat na. Tasyak ti buridak. Ngam, kasla sa anak ang mamati. Apay nga rod, asika ti nagpatulungan na. Diyak ka mo. Mapuri-pura nak nga rod. Hello, manang. Grace, oh my God, dito ospital. Awanan ni mama. Di na nabangay lang ti sakit na. Anya? Diyos ko. Sige, manang, orayan nagdita. Umaya kon. Nagswerte ka, Grace. Kami si katinawagan ni mama. Nagnagat ti boses na. Iti mamunya gundohay. Manang Irene. Ibagbaga pa siya. Ti kaya ni mama. Gamang po. Mas ipatpatig na ka ni mama. Manang Irene. Saan kumadito iti pagsalitaan tayo ti dayta? Orahin nagdita ta umaya kon. Mama, pagawanin na kumay ti kanayon apan nakisungsungbat ko kada kayo na bagbagan. Ito lang ang maamiris ko, dibitot ko. Itatawan kayo. Ipatpatag kayo, unay mama. Kat pakawanan na. Nadyak na iparik na dayta ka na kayo. Sorry, mama. Grace, bakit? Gusto ko man ti panagsangsangit mo. Sa mga nuan yamot ang ti mapasamak ka. Manon nga aldaw ang awan turo mo. Adi na nakakumamat. Kaya't ko bantayan ni mama. Iti mauding aldaw na dito'y lubong, Roman. Saan kundo na pulos ang makita? Nagsakit ang panunutan. Bakit? Panunutam kumamat lagi ti anak ta. Isu amaturog ka kuma. Tapno saan ka nga agsakit? No adda ita ni mama ditoy. Sigurado nga agungat manan kan ka. Tasaan ka manan adumdungag iti pagsayaatan nga maibagbagakan ka. Sige, Roman. Maturog ak na ron. Nga mapagbiit lang, ha? Ita, may bagam ka di pa'y asyak ti kay kayat ni mama. Diyak ni namnama, manang. Ngaarig na siyak tinagtawid iti amin asanikwa ni mama. Dita ang mapanagnagam. Asika ti paborito ni mama. Okay ka dilaan kan ka, manang. Saan nga ang sakit tinagam mo? Okay lang kanya, Grace. Gaputa desisyon ni mama dayta. Iso nga irespeto.
Amo ka para matlang iti anak mo dayta. Gaputa jak mo't nga rod na ipaayan iti apo ni mama. Jak impagaro. Nga ipatpatag nakgayam ni mama. Numabalin la ko maapagsubyak ti aldaw kantawan. Aramitak. Tapno maiparik nakmat ti pamatag ko kin ni mama. Naladawan ti amin, Grace. Ti mabalin mo laangan nga aramidan ita. Salimot-mutam ti impatawid ni mamakan ka. Katong palam amin dagiti insursuro na kan ka, idi si bibyak pay. Gaputa pagsaya atam amin dagiti imbagbagana. Aging ka ita, agbababawyak, tadyak na ipakita ken na iparik na, ti pamatag ko iti daydi mama. Ikarkarigatak latta na balbaliwan dagiti ugalik at di nakayat idi si bibiyag pay. Tuy pagayam mo, Grace. Grace pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak, ipateg tayo dagiti dadakkel tayo, itata si bibiyag dapay. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, iti kamaudyanan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, inyurnors kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbag ita kat impatulon. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alicia iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kadandanan, iso ni Jeff, maysa a delivery rider. Sipod nagpasngayak, imanugutak nga umakar dito'y Baguio City. Nakipagnaid kami nga rod kadagiti dadakkel ni Jeff. Awan ti makunak may papan kadagiti dadakkel na, gapo tanasaya at matitrato da kanyak. Impagarup ko nga rod nga awan ti tumanor aparikot iti relasyon mi. Ngam nagbitutak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alicia dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, si kamot gayam ti aglablaba, Alicia, balasang ko. Apay ka di, Auntie Magda? Kaan anak mo laeng? Saan arumbang naglaba ka? Okay laeng, Auntie. Sana bali, basit laeng man. Ay na, saan ka tinyain pagkakankan? Di na kon awagan iti Auntie. Nanang ko namlatan balasang ko. Saan kami pa'y anak kalaysa iti anak yung? Awan parikot iti dayta balasang ko. Mala, aglisi ka dita. Tasya akong ti mangigilgil kadagiti bado ti apo ko. Alicia, ayan ni nanang. Diyak ba't makita? Adda ijerwar. Anya tira aramiden na ijerwar. Bigbigat. Iso nga mi tinagboluntaryo amang ituloy amang ilaba kadagiti bado ti apo ko na. Diyak ko makayat nga ipilit naman. Nasayat mo't kid di. No iso ti mangilaba kadagiti bado ni baby. No saan ka una yung mabannog? Naanos dagiti dadakkel mo. No maipapan kada kami iti anak ta.
Jeff. Kasta talaga ni Nanang, Alicia. Idi pa'y lang amin nga arapaap na timaadaan iti manugang kan apo. Saan ka di naibagang kanya? Anak yung asawan ni Manang mo? Wen, nakiasawa ni Manang. Nga medyo mo't abroad ti pagnanaadanda. Sagpaminsan dala nga agbakasyon dito'y Pinas. Ala, agtugaw kan tamangan tayaw na Alicia. Agyaman ang Lucio. Angam sa anak pa'y amabisin. Ket no alas 8 niti bigat. Nagkapiak namin itay, Uncle. Umanay ka di day tabalasang ko. Ala, umay kakit din tagigiddan tayo amangan. Ha? Adda papanan mi kinitatang yu inton madamdama. Saan kanton ama kapangan no makariing ni baby? Ustaw ni Nanang Mau, Alicia. Mala, umay kakit din tamangan tayaw. Agyaman naklaunay iti kinaimbagyo kanyak. Ay nasikakit di mo balasan ko. Rumbang laang agbalin kami anasaya at kan ka. Kasi kakaangarod ti asawa ti anak may. Oh, prutas para kada kayo, Alicia. Ay na, agyaman na. Apay adi mo in text nga umay ka pumasyar dito balay ita. Awan mo't ngamin load ko. Kan sayang na agload up. Asidaglaan mo ti ayan nyo. When mo't kiti Akuray ka. At damat gaya mo washing machine nyo. Wen, kagat-gatang lang ni Jeff idikalman. Talaga nagasat ka niya. Nagasat ka ni Jeff. Wen nagasat aklaunay. Saan amay libak dayta? Ay, naimbag pa ni Jeff, tamo na ti responsibilidad na. Ken, saan pa'y asakit ti ulo ken ka? Saan na adayta, friend? Uray dagiti dadakkel na. Naanos damot la kanyak. Anak ti pangibilbilangan da kanyak. Uray saan kami pa'y nagkalaysa ka ni Jeff? Ay, kat, sana olatan friend. Friend, agkapeta pa'y. Nagbang lumot ti kapiyo, friend. Wen ginatang ni Auntie Magda dayta iti kumare na. Auntie Magda? Kunakman no kunam ananang ti kayat nang nga iyawag mo kankwana. Wen, ngam no daduma. Auntie, kunaklatan kankwana. Speaking of Auntie Magda, jakpat makita diti balayo. Rimwarda ka ni Uncle Lucio. At ka no napatag-apag nada ijay sentro. Kastagayam. Wan, ni ma Jeff, at da trabaho na ita. Saan da nga agungat no maamuan da nga dak diti balayda? Apay ko mga agungat da. Amot da diti tao ita, Alicia. Relax ka kadilaan. Nasaya at dagiti dadakkel ni Jeff. Saan akas ka dagiti daduma dita nga istriktudan. Simbangpat kayo matgaya man, Auntie Magda. Wen, itay pa'y, Alicia. Saan kan ariniing taamok anapuyat kay dirabi Adtoy, itad ko kan ka, balasan ko. Ha? Anya dayta? Pasarabok dayta para kan ka. Anya nga tilinaon dayta a paper bag, Auntie. Bestida. Tapno adamat usaram, adito'y balay. Ha? Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Magda. Awan ti rumbang apagyaman ng balasan ko. Maala, ipadas mo man kitde, takita at nubagay mo matla ang ti bestida agi natangkaw. Sikapay lang ti makamo iti anak ta, Alicia. Nas ka nasumra kang iti trabaho kita. Ane, Jeff. Alas 5 pala itibigat. Nasa paunay Nag-text ngamin ni Ma'am Ira. Handa ka no ti order nga ipa-deliver na kanyak. Isupay a sideline ko Sakbay asumra kak iti trabaho. Wen matkit di nagbalon ka ka di? Uy, nagbalo nak. Taasaan nga isupay agatangag. Wen matkit di Nasayat nga ron no kasta, Jeff. No marabianak,
Kaya't naasawan, adumanan ti order nga i-deliver mi. Wen, maawatan ka. Agan-anad ka. Ala, agrubatak nga rudan. Narabyan ka matanagawid, Jeff. Ado nga minti in-deliver mi. Pasensyakan. Agpilas ka nga rudan. Tamang rabiitan. No kasta, saan ka pa anangan? Anya ka lakit din aya, Jeff. Inuray ka tapno adda kagiddan mo amangan. Okay lang kanyak, no imuna kan anangan, Alicia. Saan na big deal dahi ta kanyak? Sige, tagpalasak na rod. Mabilang Sungbatak ti awag ko. Sino dahi to mawawag kan ka? Ti katrabahwak. Agkape kan, Jeff. Nagtimpla kiti kapem. Agyaman anyam, nagkape ako ni tay, Alicia. Kasta ka di? Kaya't kung tiyagan na, muna ako ni Tisilid ta. Saan ka di nagtrabaho ita? Saan? Naginanak pa'y. Jeff? Apay manan. Okay ta ka di lang? Unat. Apay na damag mo dahi ta? Kailangan nga na nagbaliw ka. Kas lalikliklikan nakmatan. Mabambano ka lang ti trabaho ko. Sigurado ka di? Wen, okay talaeng. Awan mat ti parikot. Adda madlaw ko, Alicia. Anya tayo tamad madlaw yung Auntie Magda? Nagapa kayo di kini Jeff. Saan mat, Auntie? Una, tadang agpaiso dito'y balay. Ngam ijay matsalas akanayon ti ayan na. Kanti cellphone na latan tikit kitaan na. Di nansapay mo't maasikaso ti anak yaw. Kinapod no na. Jack mo't laam mo ti makagapo, Auntie Magda. Kalaat ti panagbalbaliw na. No agsalusudak mat. Kanayon nga ibaga na nga okay lang. Uray mariknak asaan. Mala, bay ang balasang ko. Kasaritak to ti anak ko may papan iti day taabana. Apay pinaumay dito balayo, Alicia. Friend, kasapulak ti kasarsarita. Ada ka di parikot mo. Tsaka mo, mariknak alikliklikan na ko ni Jeff. Nag-day off idikalman. Tilatan cellphone na ti asasikason na. Iti pa'y salas ti pagturturugan na. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan mo ti amok ang nagapaan mi. Kalat-latan ang nagbaliw ti amin. Amangan mo't no ilusyon mo laang dayta. Aglalo kat kaan anak mo. Saan, friend? Nakasaritam ka din ni Jeff. Wen, ngam kanayon nga ibagana, nga okay kami laang. Uray numariknak asan man. Kas iti kunam, ni Jeff amis mo tinangibaga nga okay kayo laang. Ay, di ka man agpanumot iti negatibo, friend. Sabali nga minti agparparik na kanyak, friend. Anyat urasan, ngam nakaturog pa ilaang ti apukaw ka. Wen nga rod, nanang. Tao po! Adda tao ijerwar. Bisita yo siguro, Auntie Magda. Ala, si kaman laang ti mapan mangkita. Siya kun ti makaamo iti apukaw. Sige, Auntie Magda. Anya ti masapul mo, miss? Naimbag abigat mo, manang. Imayak ta umay ko kumaitaday ti pansit kada kayo. Ha? Siyak gayam ni Ira, tinobya ni Jeff. No sa anak nga agbidot, sikat ibagbaga na kanyak amanang na nag-abroad. Anya? Nice meeting you, manang. Awon gayam, ada ka din ni Jeff. Di na ngamin replyan dagiti text ko kankwana. Uray dagiti awag ko. Saan namatan asong batan?
Mabitla ang Ira. Riingak ni Jeff. Tada kayon ti agsarita. Nay, anya tinapasamap, Alicia. Agkalingatan kamutan. Asino ayayay tao igirwar? Ira kano tinagan na, Auntie Magda. Nobya kano ti anak yung. Nobya? Kasta ti kunan, Auntie. Kasano kumaan nobya ni Jeff? Kat adda kamutan. Jack amo, Auntie Magda. Ala, ringam ni Jeff. Tasyak man ti sumango iti dayta babae. Unay ka man Alicia. Kita mamat maturog ti tao. At abisita mo, Jeff. Iba ka man nakaturog ak pala. Ira kano tinagan na. Anya ti ko na? At tinubiyang itirwan. Kaya't nakaama ka sarita. Oy, di nakman raba ka nakasta. Sa anak amang rabrabak, Jeff. Pudno ti ibagbagak. No saan ka mamati? Rumor ka. Tasik ka mismo ti sumango kan kuana. Apay adi mo imbagbagang nga dagaya man sa bali a babae iti biyag mo. Alicia. No saan na kon nga ay ayatan. Mabalin ba't nga i-break nakpay. Sakbay ang makirelasyon ka iti sa bali. Maawatak mat. No ibagam adi na kon ay ayatan. Pasensya ka na, Alicia. Jack Ingagara. Di ka madanagan. Saan ka aguraan? No isuti ay ayatam ita. Anya ti kahit mo asawan? Waya-wayaan ka, Jeff. Jack, ipilit tibagikan ka. Ngam. Kasaritak to tigayom ko inton bigat. Tapno umakarak iti pagyanan. Di ka madanagan. No kayat mo ang makita ti anak ta. O kailangan kanyak. Hello, friend? Oh, imawag ka man. Apay ka di? Naskan nga umakar kami iti anak ko. Mabalin ka di, adita kami pailangang dagos mo. Ha? Itian niya kumaga po. Basta, ipalawag kuntukan ka, friend. Amo ka di dagiti dadakkel ni Jeff di maipapan iti plano. Saan pa? Ngam ipakaamok to kadakwada. Di ka madanagan. Makalawas kami lang iti dagos mo. Pumanaw kaming tumat la dagos. Taag-awid kami ijay laon yon. Sige, sikat imakamo, friend. I-text na to no kaano kayo maumay. Sige, friend. Agyaman ak unay. Sigurado ka kadiin iti da ito a desisyon mo, Alicia. Wen, Auntie Magda. Narigat mo't no ipilit ko tibagik iti anak yo. Gaputa saan mo't asyak ki ay ayatan na. Saan ka din ang maurnos na ito'y balasan ko? Pasensya ka yun, Auntie. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagtalag ko iti anak yo. Uray saan kayo nga okay kin ni Jeff. Mabalin nyo matlat ati agnaad dito'y iti apo ko. Saanin, Auntie Magda? Ad-ada sana ka makamove on no kanayin ko ang makitkita ni Jeff. Kan ang mga nuan niya pa iti mga ramit ko kankwana. Ay, kaat sa dinungarod ti papanan nyo ita, balasan ko. Agyan kami pailang iti dagos, ti gayam ko, Auntie. Agawid kaming tumat lang iti ayandanan ang kantatan, inton sumaruno alawas. No kaya't yung makita ti apo ko yun. I-text naklatan, Auntie. Ay, pasensya ka ni tinapasama ka, Alicia, anak. Di ko maguraan ni Jeff, Uncle Lucio. Mawatak, no adaman sa bali nga ay ayatan na.
Jack manusan ti makirelasyon iti tao. Asaan mo ta siya ti ayatan na. Okay lang, Uncle. Di kay madanagan. Saan ak ngagimula iti sakit tinakam iti uray asinuman kada kayo. Agyaman ak launay iti kinaimbagyo kanya. Kasta, agawid kayo ni Jay Laon yun? Uwan, Uncle. Ijay kami pala ang ngagnaad. No kaya't yung ang makita ni baby. I-text daklaang, taipasyar ko dito'y. Isabat kunto dito'y, no okay laang kada kayo. Alicia, mabalin ka din agsarita tabay. Awan ng tirumbang apagsaritaan ta, Jeff. Denggam ko mamat ti palawag ko. Kasanulangan ti anak ta. Kabailan mi ti agbyag, nga uray awan ka, Jeff. Di ka madanagan. Saan ka aguraan iti kastoy nga inaramid mo? Ngam di mo namnamaan. Ama kisindublanak paikan ka. Kalpasan day ta apasama, nagawid kami iti anak ko dito'y La Union. 5 atawon itan ti anak mi kini Jeff. Awan ti makunak kadag iti dadakkel na, gapo ta kanayon damat apakamustaan ti apo ko da. Numaminsan, isuda pa yan ti mangibaga, nga ipasyar ko ti apo ko da, iti ayanda. Numay papan kada kami kini Jeff, saan kami na nagsinubyan. Gapo ta nagkalaysadan kini Ira. Nupay kasta, awan ti sakit tinagam ko kanwana. Alakastan, katagyaman na kiti ka panangidrama, iti pakasalitaan. To'y pagayam mo, Alicia. Alicia, pagayam ko, agyaman na kiti dito apakasalitaan. Kunaintan, asaan ada kayo kini Jeff, tinaykari iti tunggal maysa. Katala, ipamaysam ti pamatagkan atensyon mo, iti anak mo. Kat padagkalam, iti nasayaat, asursuro. Dumteng tulat ta tinaykari alalaki, aparagan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakay drama ti pakasalitaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alicia, iti probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selong, ganiti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 kenda ito'y istasyon. Agyaman kami tingkay panagtarabay na imbag na oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasalitaan nga intay ikanbiat ita kat impatulod. Di pagama nagpailinga di tinagan na Alaysa. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Natalgad ti trabaho iti maysa nga opisina dito'y lugar mi. Kanayon ama kumikumat. Dayta ti makagapo no apay anasema kadagiti online a produkto. Daytoy man ti nakisalaysay ita. Tabarang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alaysa dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Donna, rumor ka di. Saan manang? Inton aldaw arumara. Mapanak iti nagaplayak iti trabaho. Barang maalak mo tan. Nasayaat nga rod no kasta. Barang mauray mo tay in-order ko iti online.
pang kusina, pang salas, kas kadadad dumapay ang mausar dito'y balay. Apay ngamin adinak pay laing baon ang mapangimatang iji sentro. Ang mga no adamanan perdi dagiti i-deliver daken ka. Nawan mo't siguro ading ko. Ang mga no na ira na laang mo't na perdi dagiti in order ko iti. Kita ang dagiti si Marsaro no, nagpipintas damat, saan ka di? Makamu ka man laangan, manang. Awato mong ti kwarta pagbayad mo kadagiti parcel ko. Narigat no maladawak iti opisina. Bawas sweldo no kasjay. Sige, agan nagkangarod iti dalan mo, manang. Agyaman nakading ko. Sige, nakngarodan. Ibagam tulatan kadananang anapanakon. Sige, manang. Ibagak to. Break time yan, Alaysa. Hintayin nag-lunch. Wen Jumel, orayan naklabitan. Ilupas ko lang ang aramida. Anyaman nga minan day aramida maya. Ay, sus. Kung nagtubay ka. Madama man nga agur order ka iti online. Ado nga min dagiti nakitak anala ka. Iso anagurderak. Ang mga numaibusanak no sa anak pa lang agurder ita. Ala, orayan kan. Ngam kita ma. Ang mga no mabiktimada ka mat dagiti scammer iti online. Saan mat siguro? Naanadak mat ka dagiti pagur-orderak. O ala, umay kan. Nakapili akon. Urayok tulaangan ti pan naka-i-deliver da. Ay, sapay lang ko ma. Ta saan ka mabiktima iti kinaisan mong agatang iti online. Awan pagdanagam. Saan to ang mabiktima? Gaputan na anadak kadag iti pagur-orderak ng online. Maalakit din. Mapantan ag lunch. Punasam ti panagdandanag mo. Gapu iti panaggatgatang ko kadag iti mailaklako iti online. Oy, friend. Kita am dagito yo, ah. Nagpipintas dasan ka rin? Anyang idagita, friend. Wow! Nagpipintas mo din agamit apang kusina dagita? Nanggatangam ngay. Kaya kumatikas na. Naibus nga minan dagiti ginatgatang ko ako kutsara, tinidor, kas kada kutsilyo iti balay. Jakmat nga rod masango ti mapan aggatang. In-order ko lang dagitoy, friend. Kay dil-deliver da lang itay bigat. Ay na. Nanamayon ti biyag tayo a busy. Taidanon da amin ng akasapulan tayo. Wen nga rod, friend. O ala, isurong man kit din nung nagurderam ka dagita. Kaya't kumati aggatang ka dagiti mausar iti balay. Ay, katuna. Maisabalik man ti saritaan. Apay, awan ka di pa'y plano yung agkalay sa iti kaayan-ayat mo? Manumat ten atawan ti relasyon yun. Adnan, friend. Ngam agor nung kami pa iti pangrugyan mi. Nga oray bastit laang abalay ti maipatakder mi. Ay na, nagmayat ko man no adagla ko iti balay iti online. Kaiso laang ang tigatangan mi kin ni Jomel. Anya? Manang, si Mang po dagiti parcel mo. Atoy jak pa linuklukatan dagita. Ay na, agyaman ang ading ko. Ang marumbang kumaalinukatan namon tapno makita no adda damage dagita. Mabainak mo't tawan mo't imbilin mo. O sige, dua talangan amang kita kadagiti in order mo. Ay na, sigod mo't alukatan nyo latan mata parcel ko. Anyamin aya dagitoy, manang. Di mo ibaga apang kusina manan dagitoy. Saan? Bado kan sapatos dagita. Sige, kitaan taman. Sigurado ang nagpipintas. Kaputa na pipintas mat dagiti impose da aladawan da. Ay, sapay la ko, mamanang. Ala, kitaan tangarodon dagito in order mo. Italaman na makapasyarta. Alaysa. Naragsaka. Kaputa imanmugo kang agpasyarta ita dito mall. Katwan kaputa masapul mat nga ikantay ti panawan ti tunggal may sa kadata. Mala, pasyarta na pa. Kalpasan na. Mapantamangan iti may sa restaurant dito'y mall. Apay, di mo kaya tiag shopping? At data lang arudan dito Gundawaya man tiag gatang kadag iti masapsapol yo, di balayo.
Saanan, nakagatang akong iti online. Kasta ka di. Ala, ag-grocery ka lang arudan. Imposible apati dagita kat in-order mo iti online. Katuan mat, naka-grocery akong iti online. Anya? Pati makan? Agtalag ka iti online? Sigurado ka nga ron kadag iti gatgatangan mi Jai. Isa par mo nga minan ti ag-grocery. Saan mo't amabayag ti aggatang iti grocery? Ay, adday ta ka man ako nakon. Awan ka diti pa nagtalat mo kanya. Amok dar aramibet, Julian. Hala, baya mga rodan tinaibaga. Ala, ituloy ta nga rodan ti agpasyar. Apaya nagbayag kay JCR. Itay pa nga inyigda dagiti order ta makan. Pasensya kan. At dala na kisarita kanya, iso anabayaganak. Ala nga rodan. Agtugaw ka tamangantan. Sige, manganta nga rodan. Nagpintas mo tanti isam mo, Alaysa. Apay, anya ti pakaragsakam. Pakaragsakam ti imbaga ti nakasaritam? Wan, impakita na ngamin kanya ti laklako da a house and lot ijay Amerika. Anya? Amerika? Wan, kaya't ko agatangan. Gaputan na lakalaang mat. Nalaklakatan ton amapan ijay, no addan ton sang bayan tabalay. Sigurado ka iti dayta? Apay, amamom ti aking kuko iti dayjay abalay? Saan mo't kiti? Nagkari nga ipakita na iti online dayjay abalay nga ilaklako da. Agawid ka nung aminan dito Pilipinas dagiti akin kuko. Iso nga ilako dan ti balay dang. Jak amo Alaysa. Amo kasla jak mamati iti dayta. Pangkampay nga umuna, nupudno ti ibagbaga dayta nga ahentikan ka. Di ka agdanag. Talaga akas ta ti aramida. O alakit din. Ituloy tan timangan. Agbaawan dagiti makan nga in-order na. Anya? Ada ilaklako da balay di Amerika ko naman ang Alaysa? Wando na ading ko. Kat nalakalaang. 750,000 laang. O, naglaka. Iso ang kayat ko agatangan. Naglakamot tano bilang pudno day tamana. Kasla imposibleng samot akas ta ti presyo da. Kat ije abroad day ta. Menos presyo ka nung aminan. Gaputa agawidan dito yung Pilipinas dagiti akin kukwan. Namana. Ay nadikan kumontra ading ko. Numagatang ko day di abalay. Addan ton pagbakasyonan tayo. Anya? Ay, baka mo ka man lang, mana. Ngamne, aganad ka kadagiti taktao apagtaltal kam. Ado itan dagiti manang gundaway at taktao. Laglagipom kumaday ta. Ato yung nagiti order yo, sir. Madam, idisuklatan dito lamisaan. Agyaman kami, Nelma. O sige, mabalin na kami na panawan. O sige, Ma'am Alaysa. Matiti pa nagkita kanyak na dyan servidora dito restaurant ba, Madam Alaysa? Ala, mangan takit din manong Jason. Kalpasan na, pagsaritaan tati may papan itibalay nga ilaklako dagiti amo. Oo, talaga ka di nga interesado ka gumatang? Un manong, talaga ang kayat ko agatangan day di abalay. Nagpintas ti impakitam kanyak aladawan di abalay. Nagpintas agraman aglawlaw na. Well, madam, ganyo. Tulungan kayo. Tapno na parpartak ti pan nakaiproseso ti gatgatangan nyo abalay. Sige man nga rod manong Jason. Tulungan da, tapno magatang kunday di abalay. Anya? Ag-down ka iti 350,000 kunam, Alaysa? Wan Jumel, nakasaritak ti akin kukwa iti day di abalay. Isuda ka nun ti makaamo iti pan naka-i-transfer tinagan ko iti titulo day di nga house and lot. Naglaka ka matan amamati ka dakwada, Alaysa? Di ka kadi agamak, nga amangan no al-alilawan da kalain? Saan mat siguro? Pang-asim ta sumupurta kalatan kanya. Ikarik, kalpasan amagatang ko day chay, agkalay satan tumutan. Alaysa, sapay la kuma, ta saan ka maisagmak?
gapo iti kinalakam nga agtalag kadagiti saan mo nga ammo at tao. Ay na, danton balay mo di Amerika, friend. Apaalan ka? Kuma, adamat masarakak akas itiin lako dakin ka. Ilaklako da pay laang, friend. Saan ko pa'y anagatan? Ang amom? Magagara na kun ang makakita iti personal iti day abalay. Kuma, makapanak tumot ijay. Tapno makitak met. Akat, anyangay ti kunadakin ka. Kasano kabayag nga orayam ti titulo? Aguraya ka no iti makabulan, friend. Iteda ka no kanya, apaman ama i-fully paid ko. Ket, nadamag mo ka di? No sa di no ti lugar da dito Pilipinas? Visayas ka no, friend. Ay na, nagadayumat gayam. Sapay la ko mangerod. Saan da ka alukwan, Alaysa? Saan met siguro, friend? Patsik apod no matdagiti amin ngayong bagbagada. Malakit din, intapi agmerienda. Break time matgayaman. Iso matlagayam amarik na kung tibisin ko. Anya tinapatid nga ibagam ako na, Nelma? Nasa ungamin ni Manong Jomel Kanyak, ti maipapan itigat-gatangam a house and lot ije Amerika. Wan, pudno day na. Abe ka di, agdwa-dwa ka kadimat ang magatang ko day dyan. Sa anak ko man ang makibiyang itiray to'y abanag. Ngam adda nga minadamag ko akabarbaro a modos dagiti scammers ita. Anya nga day na. Akabaulanda ka no amang ipakita kadagiti peki a dokumento. Tapno mapapati dalaang ti maysa a tao. Itaam day to'y aladawan. Day to'y kano alalaki kat leader dagiti scammers. Ay napanagpunakit saan mat siguro akas na ni Manong Jason. Anong kita manday ta aladawan? Oh, adoy. Kita ang cellphone ko. Imposible. Amangan mat no inalaan na kami lang itiladawan kini Manong Jason iti na minsan. Iti pa nagkita may iti restaurant apagpapayam. Alaysa, social media tinakaalaak iti day ta aladawan. Kita nga. Awagam dayjay a tao. Kat dawatam ti pamanaknak at talaga anagatang mun dayjay a house and lot. Adda insenda kanyak. Titulo dayjay. Ipaprint ko lang ang tapno adda kopyak. Awagam kit di dayjay a Jason itamot laang. Kat apaman nga maawagam, iyuman mo dayto iti masaknan. Ang makaamo kadagiti kakastoy a legal. Ah? Ay na, madanagan ako Nelma. Sige, umay ka. Kuyugan nak nga rod ang makisinarak iti dayjay ang tao. Ay na talaga madanagan nak. Sapay inroar ko amin ang naurnong ko ijay bangko. Ala, agrubot ka nga rodan, takuyugan ka, itamot laang. Awanan ba inday di alalaki? Peki matgayam nga agpaiso dagito'y dokumento. Manang Alaysa, pagkalmaam ko mala ang piliknan. Wan na agpaiso, Alaysa. Inawaga ko ni Jomel akabsat ko. Sigurado nga umayon dayjay dito'y. Nagloko mo't ng dayjay at tao. Saan mo't gayam apod no adito'y ti balayda? Awan mo't gayam pulos makaamukin kwa na dito'y. Wan nga rod, nalaing anang limlimo dayjay at tao. Saan pa yun ang maawagan di cellphone na? Pudno lakit iti imbaga ni attorney itay. Naskam ka Manang Alaysa. No apay kat namin anamati ka iti dayjay at tao. Diyak ngamin impangaro pa kasto iti pagmanagan ti amin. Napayagan nga arapaap ko ti maadaan iti balay jay abroad. Impagarop ko lakit din no dayto yung ti sungbat dagiti inararapaap ko. Ngamsaan ba't gayam? Ala, husto daytan. Umay kayo. Mapantayo pa'y laang iti restaurant. I-text ko laang ni Jomel. Tapno ijay ti pagsasarakan tayo. Nakadanon tayo dito'y balayo, Alaysa. Sige. Agawid kamin kininal makakapsat ko.
Agsarita tanto langan iti sabalingal daw. Kaguran ka di, Jumel. Tanya ko mati ekspektaran. Maragsa ka na, kapo iti kasdeng inaramid mo. Diyak mo't nagayatan tinapasama. Siyak pa'y nga ro tinaloko, saan ka di? Naloko ka, gaputa nagpaloko ka. Jumel. No kumangaminta dimngag ka kadag iti pamagbagamis. Adayo ang mapasamak ti kastoy. Napukaw amin ang nagrigatan ta adwa. Kasano pa'y nga ron ang matuloy ti plano ta nga kalaysa. Ikarigata kabiro kanda dya tao. Tapno subject ti kwarta na pukaw ko. Ikarig data, Jumel. Basta di na kumamot ka, Gura. Ay, ayatan ka, unay. Ityak kaya tama pukaw ka. No talaga nga ay ayatin nak. Dimngag ka kumakanyak. Kasano pa'y nga ron ama sa pulam day dya lalaki. Panagkunak. Uray ti pudno anagan na. Di na imbagakan ka. Ibagam no anya ti kayat mo nga ramid. Tapno mapakawan na. Nagdagsan ti barong kung apoy tinapasama. Jak amo no anya ti sawag alaysa. Bayanak kumapailang agpanunot itay. Nasakit anak mat. Gapo iti di mo panangipangan. Sige, agawit ka. Kat sapay lang kuma. Tapag nakmam da ito'y anak sama. Pakawanan na kuma, Jumel. Anang, adatigayam mo. Pinastrat ko dito si dad mo. Gaputa mo adi mo kaya tirumwar. Sige, ading ko. Agyang anak. Oh, anya tiba kang friend. Friend, nadamag ko ngamin tinapasamak ken ka. Kaasi ka mat. Manon nga aldaw asaan ka simsimrak iti opisina. Mabainak ka po iti napasama, friend. Kasla marunawak iti bain nga agparang iti opisina. Impaspasinday agkulakit din. Ngandan balay mi iti Amerika. Ang peke mat ngayam da iti awanan bain nga agnagan iti Jason. Narod, friend. Friend, kita am da ito aladawan. Isu da ito iti agnagan iti Jason. Saan ka di? Uwan. Natiliwan dagiti pulis. Uwan, friend. Ay na. Nagadugayam, tinabiktiman na. Amom, friend. Mabuti nga paikid din agurder iti online. Ang mga numaipada akmatkan ka. Ay, agbabawi ang gaputa nagtalakak iti da iti tao. Gapu iti da iti napasama. Nalapit ang marakrakmat ng tinapintas alinangan bikin ni Jumel ang kayan ayat ko. Agbabawi ka talaga, friend. Gusto ti ko na ni Jumel. Naloko ang gaputa nagpaloko ang. Diyakon na subliti na pukaw mi akwarta kini Jumel, Mr. Lonely. Nasakitan na kiti kastaunay. Gaputa na pukaw po tinabayag na inornong po akwarta kastamot din ni Jumel akayan-ayat ko. Nakiwin naswas kanyak ni Jumel, gaputa mabuteng kano nga amangan numaulit tinapasama. Ita, nagbalbaliw ako. Kat saan ako na yan ang mapatpati kadag iti makikita iti social media ang mailaklap. Diyak pa'y nalipatan ni Jumel, Mr. Lonely. Kat mangnamnama ang agsulit laan kanyak ti lalaki nga inayat po iti napudno. Kastan kat agyaman ako. Tuy pagayam mo, Alaysa. Alaysa pagayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Saan adakas ti agarapaap? Ngamrumbang mat apanunutan tayo, dagiti wagas tayo. Nuumno kadi, ti panangragpat tayo, wenno saan. Bueno papagaya, may ka nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan ng Alaysa. Adi na dinakamat, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami di kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikanbag ita kat impatulad. Di pagama nagpailingad itinagan a perpekto. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama ti kapadasak ket ayan. Iti tawen ko a 20 ket upad, nagayatak iti babae nga inauna nga amang ngem iti siya. Isu ni Imelda. Maysa amang isursuro iti pampubliko a pagadalan iti lugar mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Perpekto dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga agsapan, Ading Maribel? Anya ko matinaimbag nga agsapa? Kat nayaw awan kan samot itinagtuktukam abalay? Talaga si katigagarak. Umay ka kumapasyarin no mabalin, Ading? Anya tiga po na nga umay nakpasyaran? Kat sa anak mat amasakit, manong perpekto. Ugalit ti may sabaron, umay pumasyar iti balasang akasken ka. Pumanaw kan, di ka mang singa, taado pa'y ti aramida. Nangag ko, tinagsaritaan nyo kani perfectaw, Maribel Apaw. Apay lolo, idi pa'y namin sanday jayang. Maditikas jaya pa nagsasaom kani perfectaw. Ura di mo kayat jay tao. Ipakita manasayaan ka. Di mo pababain na taplusan na masaktan tirik nana. Nasayaat ket di ang. Tapno sumardangan nga umay dito'y balay. Di mo pigsaan. Tapno amom. Anda dita sa alas ni Perfectaw. Umay nakapasyaran. Ala, yung kasangwanan. Naimbag nga oras mo, Maribel. Kas iti sigod, umay ka manin pasyarin dito balayaw. Sige, agtugaw ka, manong perpekto. Agyaman na kading. Maribel, adda ko makayat ko may bagakin ka. Tagan, inton maminsan sa langan. Ay naibagam kit din no anya daytan. Apay, agayat ka kanya, kayat nak nga asawaan, kasta ka di. Unay hindi dya, Maribel. Naklaatak pa itimbaga na kanyak. Amangan mat, no diretsyaan matikayat na. Di na kayat ipalikaw-likaw. Kasta nga tangag pa iso. Mabain akon kan kwa na, Arthur. Ay, sos. Kapoy ka nga ruda. Ha? Amom, dagita babae no maminsan. Aginuungat da, kampaidi. Angam kinapudno na. At damat gayam ritnada, iti gurguraan da. Amangan mat, nukas jay ni Maribel kan ka. Kasta nga ta, pare Arthur. Wen, isu adi ka maupupay. Ituloy mo kit di ti agaram kan kuana. Amangan mat, no ison ti kaparagpag mo. Sabagay, husto ka, pare Arthur. Asino da ka di? Nagpintasan dito yung babae. Di ka po magbabain. Sumrag ka.
Ay, agyaman ak, ma'am. Ada ka din ni Ading Maribel, ma'am? Awan ni Maribel, ading. Ngamin, imbaon ko ano pang gimatang iti masapsapol mi diti balay. No bigat ton nga agawid day chay. Apay ka di? Adala ko maumay ko ibaga, ang sa nabali. Inton maminsan langen. Sige, ma'am. Saan ako nagbayad? Aguray ka. Agsarsarita tapay mo't Diyak pa mo tinagan mo. Anya itayan? When gaya man niya. Nalipatak mo ito ngayon baga. Siyak gam ni Perfecto, ma'am. Manang, kunam kumalatan kanya, Perfecto. Di na kun awagan pa iti, ma'am. Ta sa anak nga on duty ita. Ada akon dito'y balay. Ha? Mumalil man. Panag-aawi din dagiti estudyante. Urayak dito ni Claring. No kayat na. Itulod ko man ni di balay da ita. Oh, Perfecto. Si kamot gayam. Apay? Kas iti sigod. Umay kasukunan dito pagadalan. Ta itulod kay di balayo, ma'am. Anya? Mutoy da ita bagyo, ma'am. Siya akong timangigam. Saanan, nakababain mo't kan ka, Perfecto. Awan ka diti papanam ita? Awan, ma'am. Isungarod nga umay kasukunan. Tayo tulog kay di balayo. Ha? Madamag ko man, Perfecto. Apay ka di nga aramidam kanyak ti kastoy. Gaputa. Gaputa anya? Gaputa. Gaputa ayatan ka, Ma'am Claring. Sapay la kumata di nakagura iti imbagak. Saan? Karbangam da ita. Gaputa may saka abaro. Kan makuna single lakmat. Ha? Agyaman ak tamawatan nak, Ma'am Claring. Agyaman ak unay. Sige, Ma'am Claring. Agawid akon. Kat agyaman ak. Tay manugot kang hitulod ka dito'y balayo. Sika talaga. Syakit di ati rombang agyaman kan ka. Perfecto. Sige nga, Rod. Bye, Ma'am Claring. Inton sumaro naman. Sige. Bye, Perfecto. Makadlawak mo tayo na nakaw. Kaya't ka di asawan da ita. Kada nagkinaawatan nyo, iti dayjay Perfecto. Ni tatang man. Agar-arom pala ang kanyak ni Perfecto. Anya? Nay, punak man nun ni Maribel ti Arman dayjay Perfecto. Uray si kagayam. Anya? Sa bagay, nadlaw kaw asaan akayat ni Maribel. Siguraw, binasted na ni Perfecto. Ania, agayat ka ni Ma'am Claring, apok. Ay, kat no maestra day jay. Dandanin sapay ti panagritero na. Mabayag pa'y, Lola. Ngam sana day tatilapad kanya. Uray inauna nga adayong iti siya. Di ka laagbain. Mga no ibagada pa'y apagkukwartam day jay maestra, apok. Di ka laka din makapili mo titi maibagay kan ka. Ni nga rod, Ma'am Claring ti kayat ko, Lola. Isuti nakariknak iti nagpaydo mga ayat. Ay, agpanunot ka, apok. Narigat ti mailawlawan. Ay, unay kan, pare. Kunak man no ni Maribel ti ayayatem. Apay ngay, imbaw imong samatan iti inana. Idida mo. Ni Maribel ti kayat ko. Ngam idi nakitak ti inana. Ay na, nalab at first sight takmatan kan ko na, pare. Anya? Nakapimpintas nga abang ni Claring. Agraman ugali na.
kumpara kini Maribel nga anak na. No kasta, ni Madam Claring ti kayat mo. Wen Arthur, iso tinakarik na at itinagpay duma nga ayan. Naimbagamalan mo, Maribel? At tatalo asabong ti Rosas nga igam mo ita, perfecto. Adda ka din ni Mamam, Maribel? Iso ko mati umay ko pa siya rin. Anya? Ni Mama? Ha? Manglukluko ka kadi? Tapno mom, saan ka akayat aparakin ni Mama? Anya? Asino ka din eh. Oh, perfecto. Si kamot gayam dayta. Anya kamutan, Maribel. Di mo pa'y pagtugawan ni perfecto. Ala, agtugaw ka, perfecto. Panawan kayo manlangan? Sa dino di pa na, Maribel. Mapanak iti impyerno. Ay, unay mutan di anak ko. Ala? Bayamon ti anak mo. Imayak, taumay ko manen idarirag ti panagayat ko. Amo, kwarta laang ti kayat mo kin ni Mama, perfecto. Ha? Rupat kwarta ka talaga niya. Sana pud no dayta, Maribel. Talaga na pud no akin ni Mama. Ay sus! Di mon ibalikas pa'y dayta. Tatalaga ang masurunak laang adungag iti bagbagam. Talagang awan babain mo. Nagpuskol at talaga tirupang. Anya? Agyaman na Claring. Tay naklon mo mutlangin ti panagayat ko. Di kagdanag. Ayaten kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Agyaman akmat perfecto. Agyaman ak iti Diyos. Taintad na kakanya. Nga inayat na. Uray no nabakatan akon abalasan. Anya ti kayat mo asawan? Saan mo apudpud no nga anak ni Maribel? Saan, perfecto. Ampun ko laang ni Maribel. No pa'y kasta, imbilang ko nakaslapudpud no nga anak ko. Claring, nakaragragsakak tayo naklunak. Ngam, parikutan ni Maribel. Ngamin, kaguran at di na kaya taparakan ka. Awan pagdanagam, tasyak tumat laang ti masunod. Saan kat ati kayat ni Maribel? Aping nagdaka manin dito'y balay ni, perfecto. Di mat kunak asaan ka akayat para kin ni Mama? Pilyam mat ati babae ang maibagay kan. Maribel. Pumanaw ka man iti sangok. Pudno a perfecto tinagan mo. Ngam saan ka mat a perfecto para kin ni Mama? Ha, surun. Maribel, iha, pangaasim ko matagtantanang ka. Tapno mo, adda nagkinaawatan mi ka ni perfecto. Kat plano minti agkalaysa iti mabiin. Anya? Kano mabalin, saan mo kumalatan abas na birbirnasa ni perfecto? No di kat sursuruam kumamot nga irespeto. Mama! Agkalaysa kamin iti mabiit ka ni perfecto. Pudno day ta, Maribel. Kat sapel ako ma, tadi na kong gurgurain. Adda kada kayo dayta, Mama. Didak ibibiyang iti dayta. Ta sa anak adumar ay iti maangay akalay sayo. Anya? Kaano ka pa'y anagbalin asukir kanyak, Maribel? Damagin nyo iti bagiyo. Kita kayo manlangan. Maribel! Ala, bayamon Claring. Maamiris ng tumot lang ti amin. Inlutuan kayo iti paborito yu amakan, Lola. Mangan kayon. Nabso gakon. Iti intad kanyak itay ni Claring nga asawam. Perpekto, apo. Ha? Kasta ka di, Lola? Ala,
Umay kayo nga roden, tagdigos kayo pa eh. Digusan kayo, Lola. Kayat yo? Ay, alaman nga road, apo. Perfecto. Bayamon. Siya kunti mga ramid iti dayta. Siya kunti mang digos ka ni Lola. Sige. Sikat ti makamu, bakit? Kaya tagyaman ka, tanakan anos ka kini Lola. Sipod nag-asawa ta. Takkal unay pagyamanak dayta ken ka, Claring. Asawa nak perfecto. Rumbang laang asya kunti mga sikaso ka ni Lola. Aging nga adda iti puderta, saan ko abaybayan. Isagaan akong dagiti ba tumara kong haagas ka dagiti agama. Kuna ti doktor, asaan ko aliwayan a patumaran ida iti agas da. Lakay, ikanak ko maitidan noon. Kaya't ko ti uminom itidan noon. Mabitlaang bakit? Ato itidanom mo. Tulungan ka bumangon. Agyamanak, tada ka anaanos ang mga asikaso kada kami. Aganos ka, tagmay may sakakat nga rod ang mga asikaso kada kami kanitatang. No apay mo ta saanan ang nagawawi dito balay ni Maribel. Iso ko maitati kaduam. Di kagdanag. Saan kayo abaybayan kinitatang? Ahawan gayam. Follow-up check-up yung kinitatang inton bigat. Agyamanak, sapay ko tamaimbagan mo ton ti sakit ko. Maimbagan kayo, Claring. Dayta ti idaw-dawat tayo iti Diyos. Adda akon, Tata Perfecto. Kumusta kayo matan dito'y balay? Nasayat kami, Maribel. Naimbagman, tanalagip mo tinagawid. Tapno mamuamat, isasaadan mi dito'y. Nadamag ko ngamin ang naggidan kano da mamakan lolo ang nagsakit. Da kayo kano tinangaywan kadakwada. Bayat ti kaawan ko, Tata. Podno dayta, Maribel. Isu nga agyaman tayo ka ni Perfecto. Gaputasaan na kami abinaybayan. Nga uray amok, amarigrigatan ang mga asikaso kada kami kanilolong. Rumbang agyaman ka. Tano awan ni Perfecto. Sigurado nga awan tinangasikaso kada kami kanilolong. Gaputa pinanawan na kami mat. Mama, Tata Perfecto. Pakawanenda ko, ma. Gapo kadagiti kinagubsang ko kada kayo iti kalabas. Kinagura kayo iti. Gaputan nyo mabalin. Diyak kayat ama ki asawa pa'y ni mama. Tadyak kayat nga adan to kabingay ko iti atensyon na. Ngam ita, nakaamiris ako. Napakawan ka, Maribel. Idi pa'y laing. Katagyaman hak, tanakaamiris kan. Kat di na kon kaguray. Agyaman ak ta pinakawandak, Tata Perfecto. Wen, saan kayon akagura? No di kat maragsakan ang paikit di. Taadan kadwak ang mga iwan kadamamakan lolo. Kabayatan ti panaglakay kan panagbakat da. Kinaguranak ni Maribel, tati amuna, kwartalaeng ti kayat ko kini Claring. Adumat apanangumsi tinangnangag ko, gaputan ni Claring tinasawak, ngamjaklat ta ingkaskaso. Ita, naragsak kami nga agdadan na, tanagawi din ni Maribel. Dahito man, ti kapadasak, to'y pagayam mo, perfecto. Perfecto pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay, iti pakasaritaam, ken makunak. Anasayat ka atao, ken napudno ka nga agayat. Ala, sapay la ko ma, tagtultuloy ti kinaragsak iyo.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pandakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na perpekto, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, inyurnos kininsurat para iti radyo ni Eliasha Tumlit, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Logitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.